ñuqapaq chayay Diospaq palabranwan qankama. Tamara usumaq yachachiq kasqa. Pasasqa aska llakiykunasta creencian rayku. Papasunta wanchiy munasqanku Diospaq palabranta predikaspa. Tukuy asikuq kasqanku chaymanta, chantapis humillaspa kasqanku. Paykunataq sayarqanku Diospaq palabranpi, perdonaspa kuyamasinkuta munayninta rikuchispa. Kay salmista sagerqa qillqasqata kay libro de Salmos capítulo 44 versículo 13pi maychus niwanchik. Imaraykusa rewarqayku kusipayadores chawpipi, humillaspa kasanku. Jesucristo kay hayp'api pasarqa humillacionta, chantapis maqarqanku, uyanpi asikuq karqanku, crucificado wañurqa. Manata haych'arqachu sonqonukhupi cheqniyta. Kaymanta noqanchik yachayta urqunachik tiyan. Kaypayuq kanapaq chantapis perdonaspa kuyamasinchikta. Imaynata Jesús perdonarqa. Bendiciones.